Нурбалуһун нәһеленәк буыннарын хуолларын тупсарыга 2-нче сүрбәкке 2-нче сүрбә 5 сылларга Нурбалуһун салалтата Рик автодора хагыс акционерное общество этен республикатагы транспорт уна сол хасываты министерството колбохуктак проект оңордулар. Бу проекттан олоққа киллерге вебсайт сүйүстө уган 5 миллион солкоба көрүлүнө мантан тогуган агыс миллионна республикатагы сол хасыватын фондыттан. Быйыл сагалаһын быһытынан Рик автодор хагыс акционерное общество Нурбатагы филиалы сүлен нәһелегер 500 метр усталак кийин улусаны аспаллата. 2-нче сүрбәкке сүрбе 5 сылларга пилотный проект чарчытынан бүлүү федеральный трассаны кыясытар Үедей Чаппанда Мар Антоновку Нюрбачан ете нәҗигемдә нәһелектерин суаллара. Аспал бүрөһүннәре. Федеральный хол кытытар хытар нәһелектерге барыга тоҗета асфальтовый завод улан көһөр булак кусу хонун уттан кекке бары нәһелектере бихикеннеки кабахат бектен. Багарабыт тоҗета кабилин технология улария турат чоң тоҗета Улахан бюджет бутарык кутаккаватын да көрөмөт. Онда республика түттен бүтән өвләһән туып программа турысы. Хата бу биддилән улуслар распалланып да бетер үк бар буллагана. Үк бар буллагана бу тымыр улуслара әлбәх тауыр техника хәҗәһитерге биге асалтаныдыкта. Суол олық құруқтымыраден мәніға әтілібәт сүләлер өтөкөр бүтті улуссаларын әрдеттен білімнен аспыт көхін кейін улусса туғыда қарғыға соғас валданна. Бұлаңға өссе 2 улусса анығылы серінен оңғылуқтақ. Қолыбыр бейген әліякка бейі соғынан жарықтамы пытыратта, әттағы сыл болды. Улуссалар бұтын барытын гравидақ суаллақ бұт, покрытиялақ. Onun білген уже әтергегелі Битахик заключительный этап какие-то робот, олат аспаллаханга. Бихи юревит, конечно, что бу программа улус дялтата коглен программа орон, булан орон, значит, на электрика такканерер. Бихи юревит, что эти программа бихигиттан сагаланна. Тыасерин суолларын тупсарарга тухайылыбыт проект өссөдө чочуллан ихе. Мантан керин көрүллөр үп элбәтәгәнен нәһелектерге биддер улуса болбакка сөрүн улусалар барас валланыктара. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахатыр Биннете, Нюрба.